Hivi ndani hii serikali ya kati yende kusanya mawoni yulu wa kwikia ndini wa katiba kinanduki kanangaf na kila chama seneta yumukuni wa Mutalisa ngalikoni ya ala ainge mbungeni ya kaundi ya Masako MCA Rafael Nzaulaki ni waweta kanave vata serikali kati ya livoti ya NADCO ila yikite muvango wake nandu cha amemba mambungesi ya kaunti ni kana kwa ilia udhukumi serikali ni siya mutiyuko laki ainena nandiki mamovo ni waweta kana muvango wa kwikia inandu idhi kativani nundu wa vata ateo nongina atongoi alame ukwata inandu kuma serikali ni ya kate maitumienesa na kuanya na uyana nu isioni sionde boni mutisia na mauvo. MCA Rafael Nzaulaki kana livoti ya NADCO ya ina wala nyona mwanya wa kinandu cha memba mambungesi ya kaundi serikali ni siya mitiuko mavinda maingi ya memba ya nima matindava kuvina enendi ateo matumeanzi andasa kuisa ukwati ilovya siya kuendesya maendeyo na vewelu kinandu kicho wanachoki kwenye ndene wa muvango la uendeye wa kwiki inandu kiwathukanyo kativa nika Kenya na kana maundu ma maendeyo mavike kwe mwenende na ulungalu na kwa mituki ndio kwa siya kwa NADCO report kwa imbeza siya Ward Development Fund ila niyo ya MCA. MCA ni mundu we maana muno Kenya yitu lakini niwe least considered. MCA atinda na mwene ndi aenda siya thini sionde akoma amusie amuka amusie either na first hand information ya pala bena bata na as we speak today Kenyan MCAs are so disadvantaged that nimesi mabata mwene ndi nyita kwa inezi mapata maombe manu wa Matungulu Westward lakini ndina bina wa kumasungia directly kwa inezi kwe kia ukiende kambuni kuma mbuni kwa matigi makilanile kwa matingi of course ina atabise mweshimiwa kwa mule na ambia no kusawe kia ukiu lakini itakada nayo na kiti chako neza nasa ubise kia uchuna ruka minana na dhinosu kadhala MCA ulia watakanu uwatamba umuvango yu wendeye wa kusanya maoni kuyenende ulua kuvitukithia kinanduki haimenda yumbe mavitukithia vateku vingi sana na kana kuveta uitola withitwa kumbila inanduki wathukanyo na munyungu niso kati wa enende hota wingi endekithia ilo vila ivathiwe kinandu cha CDF siongilangwe na kana ithengese maendeyo maingi kwe mwenende support kiti chukiende kwitha kivo na ndi support maende mongele mbesa chiongelangwe mbesa na MCA na kai considerwa Ward Development Fund yikiwe kenda wisethia MCA na kanondo no safu andu make ndio tinda iboya na ndio tinda ayoso tamuboyi lakini etheo kiongozi munduwe ta kiongozi laingi otau nuenda tongo kiwathonyo lama kwata inandu ithi masia nyena uyana numwingi na kunenge maendeyo kona sikiwathonyo nthini ile mbunge kindu kila kikira nja withikana mwene nthi wonthe niwe mute wa maendeyo kuma kwi serikali nene mbesa isu nundu siuka constituency na kala constituency ye ward sia nundu munasio ninasya mongele mas ya kwamba kana mbesa sio wa constituency ni sia CDF ikaani asia equal mbesa isu kila ward Matungulu kukitu na ward 5 edara nengwa milioni ya naimwe tuanise kila ward 20 ukeweza edha nyini MCA wa Matungulu wa West nineze kuma kwa CDF mwaka oni expect project sia 20 million chiko kuma Matungulu West kanda uweze kwithia pia nayo distribution ni equitable kwa undi asechu kiongelwe miao nesu mbesa isu sio kwa CDF kiti siya ni ward ila si constituency nesu kenda wisethia kila mwene ndi wa wa ward bundini akethia wa benefit equal na lange by law kaundi ni Masako Matungulu nyene toboni mutisia